Pozdrav svima, dobrodošli još jednu epizodu Prince Killer sa mnom, je? Dislike! I eto. Danas igramo Skywars na Sarma Craftu. Ajmo. Craftu, bam. Ha? Ima skit. Skit. Wow. SV kit. Skit. Jel to? Luka. Molim. Samo golden pantalone i diamond kapa. Bro. Kapa. Oh my god. Ja full iron sam bez kape. Gdje si ti? Evo me. I čekaj, koja je te mapa? Jel ono kao imaju lijane? Da. Aha. Jesi ti dolu u podrumu sad nisi taki? Ja, čekaj. Fuck, što? What? Koliko laga, sad je zalagalo. Lik je ladno skočio sam. Diamond, imam, kako se zove, diamond kapu za tebe. To, gdje si ti? Ja imam diamond, boots i diamond kapu. Iron ovo čudo i kako se zove? I like a diamond helmet. Gdje si ti? Oh, what the fuck, kako mi laga? Jesi umro? Jesam, kako laga, skočim. 40... Šalim se. Idiot. Nisam skočio. Ultra 0. Ultra 0. Pije sa laga. Aha. Ja, meni laga samo uvijek. Malo sutra. Aj skač. Ajoj, džubre. Pogodio me nečim. Jel na guru? Ajde. Skači, bam. Vii. Nisi ušao, izađi. Ajde, uđi. Okej. I piše mi da si ušao. Ha? Piše mi da si ušao. Pored mene si. I see you. Pogledaj desno. Vidim. A ja ne vidim. Diamond, cipa. Wooden sword. Sordeka, woodenka, oh yeah. Idem u cenutar. Wow. Eto te. Ovo lublaš, kako mrzim taj zvuk. Kad dođe nekom cenutar sa enderperom. Lik! Pazi! Otkad nema... ubio sam ga. Rip. A? Ne, učinilo mi se da je rip piše. RJP. Rip. Pomoći čekaj. Lik! No, hrana. Idem ja do njega. Ne moraš. Zagradio se čovjek. Ko je majmun, majko? Kak se zagradio je. Izvini. Evo strane. Ima dole čestova. Imaš kapu neku? 3 ender perle. Oh my god, imam diamond helmet iza tebe. Daj. Sad sam... Idiot. Davoj, brže. Evo. Sorry. Davit ćemo se. Jesu, mi pričamo pod vodom. A gdje su još? Ono, onaj lik je tamo. Eno ga. Ajde ja idem do njega. Luka, umrećeš. Prolazili! Nemoj se gurno, idiot. Slitice. Idiot. Na krovu sam njegove kuće. Ne.
I kill you Balkan boy. Balkan, pa eto ti, to ti je. Znam da je Srbin. I ubio sam ga, sad smo ja i ti sam. Gledaj. A ja, ovo je Ne, nemam full health. Oh my god, vrta sa. Bravo! Ja se teleporto do onde. I... Bravo, care, ajde ođi. Pusnja, ušao si. Da, vidim, dobro. Još 4 minuta snimamo, znači još 2 game. Koliko je meni mračno, brate? Jel te mračno? Aha. Wow, ma se dva partiju bez ikakvog dela i bez ikakvog mača. Možda ću ovu epizodu izgubljena. Zašto? Ja sam pobedio. Dobro, ajde, ali... Pobeđivali smo, dok nije baš izgubljena. Ne znam ih. Oh, wow, koje sranje itemi. Gdje je dva buraz? Eto te. Eto te, eto te, eto te. Nisam to ja. Jok, samo Ovo te koji haker. U pomoć, ne mogu sam. Mogu 10 puta sam ga rukno strelao. Gledaj, ti on okrene se i tuče mene. To je čin tu ubio. hak, ima lik hak, to je... Uđi, Ja, još uđi. partija. Još ova partija. Jesam, još ova partija. Ušao Jel si. onaj drvena? Jes, ušao si. Koji haker, brate. Pro seljak ima, pro seljak. Seljak. Prostor Tarina nije seljak. Prostor Tarina seljačina. Uvijek ponestaje mjesta u disku, tako da ćemo završiti sad ovu epizodu i vi odlučite ko je bolji, on, Legendary Gamer Serbia ili ja. Do tada pozdrav!